of you may be seated. Thank you. Kumailunga luwali molmele. Elia 𝗗𝗚𝗎𝗏𝗡𝗏𝗏. Patalo for lisilima nalo olua nofo tayao nei mai famanui ai. Shake that person's hand, the one that's sitting next to you. Faisa talamana ya tangatalena. Say something nice to the individual. Awe sau taulanga pati le tuamal au le tayao. By the worship team. Afayelo tusi mo oe le tayao no suele le lua Samuelu lon taupuiva. If you have your Bible with you this morning, just turn to the 2nd Samuel, chapter 9. We're looking at verse 1 to verse 13 this morning. Fai momua si whangata ilon fai posumal tolu. O le tatou tusi fai taule na mol tayao nei. Bi ialeli. Talanoia o le tayao nei le atua 𝚘𝚘𝚎𝚅, the God of Mephibosheth. That will be my topic this morning. Amen. Faye te nofo mai vava ai le tayao nei if you're here listening, if you're watching us on the live. I want you to understand this because actually it's a powerful story about the grace of God and how God can restore an individual and reveal his unexpected favor. O se mea matautia lo tang whaile tala e whamamalama ia toe mau. O se tua malona alofa tu noa e leiso na tapulaa e lei fo se mea e whaangatai. A o le atua na te mawhaia na toi amautuina le tangata. O se tangata ua whapenana alu ese atu maia e mawhaia le atua na toi au mai o te tonu. Amen. O e lolonga lea au tai au nei. Amen. I lenga te lea God will reveal to us me tau unexpected favor. O le alofa o le atua e te le i mawhau fawina. Amen. O le tala na le lau tong whaia molimau ia oe le tayao nei. If you look at the life of this young man by the name of Mephibosheth, his life began in tragedy. O se o langa e a matcha i se tūlanga e tupu mai ono ni whaalewe lave le maalofia. He was crippled at the age of 5. Na avea o ia matangata pipili mai le 5 o na tausanga. Ona ua au mai se tala ua oti longa grandfather i le taua a toa malona tama. Amen. I le teimina a mai e le tala lea, when the news arrived, the nurse who was taking care of Mephibosheth heard that King Saul and her son Jonathan were killed in the battle. She rushed. Tūlo I lunga ma ta moe ma awe le tama lea. Ai ilana ta moe lea na pa o whafua sei ei Mephibosheth ma pipili ai lo mo na vai. His life started in tragedy. O se o langa na amata I se o ele whaingo, ele mātango fie. Tinga, me o ona. Na whaasabalia ele nei tama. But can you imagine he's a crown prince? O le tangata o le alo ali'i. Living in 𝚘𝚎𝚎, a place of poverty. A place of completely nothing. O le nofuanga, o le mativa. O le nofuanga, o le tūlanga, o le aise wha moe moe. Amen. Say whapela utala tayao nei before I move on, I want to share this with you this morning. It's a testimony. A tonu e au ngā. I le tupulanga le nei o lo tātou iai, especially this generation.
Ele iloa tu pulanga nei ni mea chao ni mea tinga. Ele malamala mai. Ona se tu pulanga ma tua spoil tele o lato wolanga. Amen. Tu ulima iai mea. Tu pulanga lea anga ima ei matau. Per tu pulanga lea am tona I valsa fulu. Matu tu pulanga fitsa fulu. Lesa tu pulanga na ola mai ni mea. Tu pulanga na ola mativa. We grow up with nothing. We live the life of poverty. That's the way we were growing up. Tasil pisupo pe tasil apa eleni. Fasosoa ayetanga tatofia. Momoy lalo falafala, moy lungomaa. Ne aini moenga pe o mero to safai ne mato ngofoi lunga. This is the kind of life that we've been brought up and we grow up within it. Leinka vale, savali, so samai savali. We walked, there were no cars. I feel samai savali. I tell you, mem tautia. Matu te ola me malamalama fifa fena ola. We know what life is. We experience in the hard way. This is our training field. E te moe fia ai li te lo taimi. Te lo ele tu pulanga nei. Very spoiled. E te ola mai e vatu lo te mama lo tinai a oi mele lei. I te me whapena na vatu me ai te le fia ai ai. You have to choose what you want to eat. You don't appreciate what people has given you sometimes, or what your parents have prepared for you. You are very spoiled. I tell you, my tulangale, elelo e take care me wa vatu e stangata ya oe. We came out of nothing. In a yele time pe ole lu afe, I think it was 2004, na umai fale le vai tongi lo fale vai tongi, no tangi lunga lo fale. I sit there in my living room and I cry. Not too much ainga for my emia tell me what happened. All my life I saw my parents struggle. They don't live in this kind of house. I vai il melo no foi. O no fo pe o se tupu. Na lo changi. Ma fu e fea. Le olanga ele so langa fai ngofie. A to te lo ele lohe o tau fa nga le lofa o le atua. Ma le lofa o tau matua. Amen. To te le loa. To te le loa te kea mea le lei. E o whale to o mai I le atua. To te whatala lei o to o langa au auna I le li. Alright. Why? Because you've been spoiled too much. Mai mau pe tanga ave se umo mea mai ala tau. Ave ese ka vale. Ave ese mea ngā. Oi moi lalo. Se o lato learninga. Me ta ole whainga tāo leo langa. Ngō whoi nunga lau, o ka ingi mea ai, o su e mai mea ai. Kei loa. Te mea waanga leo lumoenga sau ka fia ai le tae au, so le fia uli. Ke loa mea ai, ke loa poloka ngā o whapea. Kipi poloka ngā o whalai, poloka ngā o ai loi e whasiuru. That's the kind of life I grew up in. Ke loa mea ta ole ola whainga tā. This is the same way this crown prince, 𝚗𝚑 was growing up. Can you imagine living in a palace, but suddenly change?
Whamata te malamalama o le tangata e ola e tonu le maota le tupu. Sa tu ulima e me uma. A le ale me lo tupu. Whaafua sei. Tupu mai le tūlanga whaafua sei. Wa ave ese mai lona no fuanga. Ai ave le mea le aise mea o iai. Now can you put yourself in there? Amen. Ole atua, like I say this morning, our Sunday school. Ele ais tangata to atasi o lunga whanga ele. Ele sila le atua ia oe. E loe le atua oe. E malama fo ele atua ia oe. E loe le atua ia ilo wanga. God knows who you are. He understands every move that you make. He knows you by name. He will never bypass you. Yeah. 𝚘𝚘𝚙𝚎𝚘𝚘. Amen. I want you to identify yourself this morning as a crippled person by the name of Mephibosheth. Jamna ona ia e va ai lo loto ia ma e tango tu ai o le tae aule nei. I se vai o tangata le ta o tangata e pipili a olona ingoa o Mephibosheth. But he is a recipient of an overwhelmed grace and kindness of a man by the name of David. Amen. O ia o le tangata, sama tua whaate ia le tangata o Mephibosheth. Ona o se alofa tele, wa manatu mai se tasi ia taia, ma whaaya ea, ma ia, ma le no fuanga o le mativa. Ma wha manuia ilo no langa, a le tangata ingoia tabita. Amen. So let's walk this morning. I want to bring an illustration of God's mercy. How he seeks to restore those who are broken, those who have been rejected, and those who are forgotten. E sa Elia ile atua na te whaamautuina le tangata o loo male pelepe. O le tangata o le aiso na whaamoemoe. O le tangata o whapena o na reject le tangata. Ma ua whaangalo. Are you that type of individual this morning? Whamata o le tangata whapena le tai aune. Amen. You are serving a God of restoration. A God who lift us up from the fallen. And a God who will not forget his promises to us. God of grace and God of mercy. The one who calls you to his table. Amen. He looks at you and you are looking at yourself. You said to you, Lord, I am not worthy. But the Lord say, I have a place for you on my table. You are worthy. You are worthy. Because you are part of my covenant. Amen. Ole atua le na te whaamautuina le tangata. Ole atua na te amaialo na alofa muti vale. Ole atua le na te walawina o e sa whaila na laulau. E ui ana e whai mai o te leanga waa. E ui ana e whai mai o awa le tangata le ato toa. A ole taimia sila ile atua iaoe. Ma e whaamaua lalo I luma o le atua. O ia te wala awa e le atua o e sa whai lunga o le laulau. Are you in the house this morning? God's grace is extended to the undeserving.
O le alofa tunoa o le atua ya apa atu ya ila tau. O e whapena o na tu lafua ina. O e lo whapena o na tau waa ina. Amen. O le alofa tunoa na o le atua loa apa atu ya oe. Alofa tunoa we whalongo le taiaone. God's grace is extended to the undeserving. Loa apa mai le atua lo na alofa tunoa ia te au. O te leanga vaai. Amen. O lo tangata sa tu la foina o te leanga vaai me ia. A le apa mai le atua ia te au tai aule nei. Amen. Mephibosheth was crippled, living in exile and far from a royal court. Yet David sought him out to show him kindness. What a man. Esera matautia o nei atua a. O le ata manino no le tangata lo tavita. Mephibosheth. O le ata li pipili. O lo au nuu e se nuu po se no fuanga ua le ai se wha moe moe. E leo te tono se lo toa lo tupu. A te tono lo te para. Wa le iloa ailo na ingoa. Amen. Lo tau sa ili sana mea ai. Ala e nofo fia auna alon ta maa. Ma tele ana mea le tangata ngoi a semi. O lai nofo I manui o saulo. A lele nofo le au le ata lii o saulo. I to tono no fuanga wa le aise faa moe moe. Can you imagine what the devil is doing to a lot of Christians? He's holding us in bondage. But everything that we have belongs to our Father. But we are trying to scratch the surface. Because the devil says you're not worthy. Amen. Imagine oil ta'aule nei o mea uma o mea lo tama. O le langi malolo langi o mea yova ia. O oil le atali o le atua. O oil le afine o le atua. O tātou o whanau o le atua. E au wala le tangato Yesu Keriso. A le mele tupu le tele lau keusiano. O lale ola whalolo. E le oi loa e la tau manuia le tama. O na fermenity Apollo e le te tau. You're not worthy of it. This is what the enemy is playing with our mind and our thoughts. And our perception now say to ourselves, our mind said to ourselves, I'm not worthy of all that. For my loma for otele eleanga vaaya. Now, say to falongolongo a angiangi mali le fe awo le talalelei lau falongo le taiaone. Say to falongo, say to ta itasialo ma fo fau. I lungo le satauro, ma le mea na fai lungo le satauro. Say to ta yelo ma fo fau taiaone. Are you with me this morning? So let's move on just a little bit, just to focus our mind on the cross. Oia oia. Olana tala le failon tama. The legion of angels are getting ready. Just one word coming from the mouth of the Lord, and they move. But they stand still, getting ready. But the word did not come. Eli saule upu. Latu tu angelu. Oleva va ayanga ilungo le satauro. I said to falongo tasia alanga la sau. Amen. To falongo tasia. Let's hear it one more time. What comes out from the cross is not vengeance. It's a tau masui. Alhala mele sau. Forgiveness. Fa'a mangalo. Ilungo le fa'a mangalo. You and I are worthy to get into this covenant and receive all the benefits of this covenant through this one word, forgiveness. Mai to tono le upu fa'a mangalo. Ua mawhaia oe. Ua mawhaia oe. Ua mawhaia oe. Ua mawhaia oe. Ua mawhaia au.
ona tātou maua whaamanuianga le whengaida lea. Ona le upu le atasi whaamangalo. Awane pe loa ti Apollo lo mafofau. Don't allow the enemy to lie to you. Awane e whatanga le leo le sau. Po le leo la wo, po le leo se stangata, po le leo ai. Don't ever allow those negative voices to come to you. Listen to what Jesus said. You are worthy. I did it for you. Hello, alofa tunoa. A fai na fai ele li ilme le mo oe. A fai wo ye savali le ala le o tinga mo oe. A fai wo ye ta pena me umaia mo oe. Ai sea. Ai sea. Ola utoe ola fa peai. He break the curse. I reveal my lona grace. Alofa tunoa. Mercy. Alofa muti vale. Alofa tau muli. Mephibosheth sa no for tono mauta. Mephibosheth used to live in the court of the king. Enjoy the blessings from the table of the king. Manuia. But no for yato suddenly tupu fa for say. O le tatalo le taeaulene. Aua lava ni e fatanga lo ma fau. E fai mai ate oe ele moni folanga alea tua mo oe. Don't ever allow your mind to play tricks with you so that the promises of God is not for you. Every promises in that book is written for you. O famani yang umaro tu sial na tu sibo oe na tu sibo au. Awate fapeifo lo loto taonle o mea nala ulila o la to they deserve that. No. Every single person in this house, you deserve the grace of God. Tostangata tonole fale taeaulene uanga va oe mono mea ya te oe le alofa tu no tama. Amen. Ino solo iane tabitel no for when David finally became king. Now look at what's happening. He was searching. A little file moon on a mafo faula lo saili. Searching for what? Searching because of the covenant. Saili onor whengainga. Leale whengainga. The covenant between him and Jonathan, the son of Saul. Lea tali o Saulo, o le whengainga no osi le vao le to olua lea. Whamaile tala i ona tana, ta vita, wa o loa. Wa o loa oe e sui tu langa I lo tama. I know, David, that you are going to be next in line to my father, Saul, not me. Ele o oe. Ai e, ta ua whaia se whengainga le vao oe mao. Upon this covenant, Jonathan said, David, ta vita aua ne ingalo lo walofa I lo ainga. Ia e angale lei lo ainga. Aua ne whangalo ngalo ia te oea o lo ainga. Amen. Tūlai mai tā vita, now David become king. Start searching. Nalo saili. E mana tua tā vita le angale lei o le tangata lei a te ia. Mana tua fo e tā vita le la tautonga na whai ma le tangata lei. He remember. Amen. Can you imagine sitting in the house of God this morning? A e no for fale o le atua le taeauni. A e mai moa mai lunga le mātou live le taeauni. The eyes of the Lord is moving back and forth.
do ngā ioi fofonga Iova. O le ana me le sa ili e le atua. Sa ili e le atua le tangata. God is searching for an individual. Ono lea, le whea ngainga no ose ta malona atali I runga ole sa tauro. Amen. There was a covenant that took place up on the cross. That covenant is between the Father and the Son. Like I say, all the blessing of this covenant are now given to us. But some of us are still lost within. Aia tangata tātou o loo le iloa pea e leo malama lama I le whengainga lea. Amen. A whaiolo e le malama lama I le lei lau whalongo o tai au nei. Nanga le mafuanga le na laina alu o ia le sātauro. This is the reason why he went to the cross. To establish this covenant. Ina ia, to abatu tātou. To whaafoi mai le tāwhianga. To return the exile. Amen. Tātou o te ngato le tāwhianga. A lera o te saule tua sa ili mai oe. Ono o le whiangainga. This is what happened. God is coming after you. Whether you know it or you don't know it, this morning you need to understand that the eyes of the Lord are still searching. Searching for that individual, that person who's still running away from him. Lo sa ili pe le atua le tangata lo sola pe maia. Lo sa ili foi le atua le tangata lo tuma mao maia. Ono ya, o pu le taimi. E leo toi mamau se taimi. Amen. Wai whalongo me leo tupu maia Israelun Palestina. Tuli e lau wa ai me whapea. Langa le upu le atu spaia au tau wa ai, au tau whalongo. Wa mata to ta tupu le matima wa fua mai. I au tau loa wa lata lata o naso. La leo tu lai mai. Amen. Aua ne e whata mala. O loa wa noa awa o e whaita toa le li. O loa wa noa. O lo sa ili mai la le atua ono oe tangata na maliu wailo nalo. God is searching for you. He's looking at you whether you are going to commit your life to him or not. This is the minute. This is the hour. This is the time. You need to come before the Lord and confess your sin before God and say, Lord, like you had that encounter with the woman on the well, I want to have that encounter with you this morning. Peia no rua whausanga I mara whapine e lunga le vai e li ta maa au maia sei o whapenano wawa a yatu ia te oe le tai aune sei toi fo ia tua hau ia te oe. Sau mai lau ta whenga le nā. Au e tū mamao. Sau mai lau ta whenga toi fo I mai ia te ia. Au ai te le mau ase oli I tu atu. Te le mo fo se fia I tu atu. Te le mo se fi le mu I tu atu. E te le mo se alofa I tu atu. O mea ume te maua ono le mafutanga maia. Amen. Now, te whalongo, le whiangainga, David is looking. And he asked, o lana vasili, o Iaises. O Iaises o te toe mai le aingo Saulo, se I o wanga le lei iai. Is there anyone in the household of Saul is still living so I can show goodness and kindness and mercy? Amen. Vi ia le atua. E leo file mu le sailinga tavita. E leo file mu fo le sailinga le nganga po ia. O le ane me le fai o mai o Iaises. O Iaises o te toi fa fuatu e le ngatele I maua le li o Yesu. O Iaises o lo fa pena ona fe momo wa'i on manatu pe o le sami latu matoe fo'i mai lo nau. O Iaises. Se yo wanga le lei ai, tala le nganga po ia. Se yo wanga le lei ai, ono le whengainga ta mai lo nalo. Are you that individual this morning? Are you that person this morning? Tala tavita saili pe maua. Ai a mai le tala fa mai lo iai. Tangata ya ingo ya Mephibosheth. Mephibosheth. There is a person by the name of Mephibosheth. E no foi lo te para. Ai pipili.
So many of us are crippled because of sin. Tele yo tātou e malosi le tino, ai pipili le anganga o le mataupo le angsala. I wonder if I pay leilo tino, le leilo malosi, okay, some of us are sitting here in the house, you are crippled spiritually. No epipili faleanganga. Now, o le vala au, o lo alanga le vala au, fa mai tavita o yeisesi, fa mai leanganga po o yeisesi. He's calling and he's reaching out. Amen. Vi ia le atua. Fa mai le upu lo iai. Fa mai tavita a ami. Ele o se teimi al whaasalaina. A le teimi al whaea le tāwhianga. This is not the time to condemn the individual. This is the time for you to come out of that exile. It's time for you to come. To experience the goodness of the Lord and the kindness of the Lord and the mercy of your God. Is there anyone in the house? Awal moe o Jesus. O le vala au o alanga pea o Jesus. Fa mai ina ua whaalongo tāwita a amiloa. Ai te loe, ele I alu fuale a minga na avel kariota e au mai ele tamapili. Oh, se atua alelei. Ele awino mai ele atua se angelu e ta pena le whaalo tanga boe. Le ai. Ele o mai ni angelu stofia ma penano proclaim le tala fa pe mai o le fea ngainga le usaunia le tu angelu nei ta pena mol le ai na liu tino tangata le upo le atua o ia le liu tino tangata aisa wa fiu le atua sa ili le langi sa ili le langi la loifo le maua sa miotonu. God was searching, couldn't find it. So he sent his only son. His beloved son. Le kariota a maiere tama pipili. Ina ua whanau mai oia I petela ema. Pa wa io ila tau ena moli mawina o lona whanau mai. O lon tama, lon tina. Mana I tangata na iai, a o manu na lātou iai. A mu ia manu. Na lātou wa aia le malamalama o le atua sulu I tonu o le whalepovi. A le malamalama na le a mai le poto ia oe. Le malamalama na le mai le malosi ia oe. Malamalama na le pupula mai le ola le atua ia I tātou. Le malamalama leo le atua na moli mawina me ola e tono le fale lea. Leo su sulu mai to tono le tangata whaolaina. Amen. Ai te loa oe. Le aso ma le taimi na e tua I luma o le atua ma e confessai le suafo le ali o Yesu Keriso e fai mau walii, fai mau whaarola e no fatupu I lo langa. Le aso ma le taimi, the day, the minute, the hour, you confess Jesus as your Lord, as your Savior, and as your King. That very moment, the chariot of heaven arrived. Taimi le nantau, nu umai ele kawiota afi mai le langi. Le taimi ne fatuai, yes, Lord. Sau e kawiota. Sau e mo moli mai a te oi whamani yanga a rota maa. Amen. Ele mo molia mai ngi angelu. Na mo moli mai le kawiota le nganga po ia e reveal ya toe. Le lofo le tua na te le tu lafo ina ele tangata ngasala.
E matautia le atua le te au ona ia. E matautia. Na awina a fita e au mai. Ai awina e mai e le atua le nganga pa ia. Wha amala malama i lo loto. Le fe au le tala le lei e winga le tangata i ngoia Yesu. Amen. Te loa le wato mefi poseta. Latu popole. Le loa po le ale me la o ia te ia. Upu mua ta vita na whai ai. Mefi poseta. Aua e te fefe. They said that words came out from the mouth of the king. Because he holds the power of life and death. Lo ua ta vita le malu sianga le ola ma le oti. Ale upu mua le sauba lo ngutu. Mefi posef. Do not fear. Aua te fefe. Lona lua. Mefi poseta. Asole nei. Asole nei. Wa uma le olanga na e ola tau sa ilingi mea te olai. Wa uma le taimi sa haunu ua ai oe. Wa uma le taimi le asole nei. O le la koe restoa oe. Ma whaanofo oe le lau. E pei o le atali o le tupu. The day when the Holy Spirit arrive and keep knocking at your door of your heart, when you confess Jesus as Lord, the moment and the hour you said those words, Jesus say, do not fear. I will be with you always. Aue te fefe, o te iate oe, ia so uma, tate whama futa mo oe, I te mi uma, o te le tu lafua ina oe, o te iate oe. Wow! Whamai a leo le li, ua laulo wina le la wai. Whamai ta vita, the table is being prepared. Your name is on it. There's a seat, a chair there with your name written on it. It's for you. It's reserved for you. Hallelujah. O yel no foa o tu selo ngoa o lo reserve le tua mo oi. Hallelujah. A le taimi le for mai le li ai tele yo o no foa le te no foi le langi enjoy famanianga wa vatu ya te oi. Wa koe restore le li tato relationship mai ia. O oe le atali, o oe le afine, o tātou o whanau, o pengi whiki o marole langi, e mo oe moa. Are you in the house this morning? Wa e mana malama le tai au nei le meo whai le tua mo oe. Ala me le sielo lima. Just raise your hands to God and thank Him. Every single individual in this place, you need to say, thank you, Lord, for remembering me, for remembering my family, for restoring me into my position as a son, as a daughter. Forgive me if I have hurt you. Pa mangalo mai au pe fai wo le fai ala wa mi tonu. Pa mangalo pe fai wo ye me wo fa mo mo ya o ele. Pa mangalo mai. Forgive me. Hallelujah. Now let's do what lungal menati yai. Stand up wherever you are. I'm not me at South at 2. I'm not holding you back. Before we say our prayer.
If you want to come up, come up. Savali pea iluma, o savali pea iluma, e fovanua e maunga, o a ole cha nuunga ole. Let it be a confession this morning. Let's sing it again. Sava. Fai mau tau tinonga ni tai au. Pea iluma. O e fovan. O a ole. Let's pray. Ask God for forgiveness and to restore our relationship with Him. Nganga pa ia tai au nei. Au tuai yo ruma. E te malama I lo tangata. Mai lava I lo tu moa I o le lofi o vai. Le aise vahenga o lo soifua ma lo uolanga. E te le malama I oe le li. Iei teimi o te whangalo I oe. E voi teimi o te le mana tū ai lau whengai ngā maa. A o le tae ao le nei. Wa e toi whawhangu lo loto. E pe o nanga le leo ta vita ia 𝚗𝚜𝚜𝚎𝚅. E whapena lo wanga le lei le mawai mo a umaro ai. I le tae ao le nei. Toi a apa maia. Toi whawhauina. Lo loto ia te oe. Toi whamautuina. Mea wa ave seina. E le ona oe. Ai ona o au. Ma lo masalsala. I le tae haole nei. Mo o whalongo I la upu. Ta maa. Lo uolanga mo oe. Lo roto mo oe. Lo wanganga mo oe. Lo tangata ato toa mo oe. Whaia lo fina ngalo ia tau. E pei ona e fina ngalo ia. Ie e whamanuia mai lo uolanga. Ie whamanuia lo ainga. Nei tai ao. Ta maa o tau tino lo ngutu. O te talitoni lo loto. O Yesu. O le ali'i lea. I te tono lo ainga. Na te pule ao ao. I mea uma o lo uolanga. A mata le aso le nei. Toi whamautuina. Le tā mawhtanga mo oe. Whamangalo mai whoia. Pe a whai ese mea. O whamawalunga ai.
Wo o se ai. Wo o whaia malo le loa. A o whati ngā ia te oia ngā ngapa ia. Wha ma ngalo mai au le tae au le nei. Toi whaea lau tā whianga. Toi wha mautu o manuia. I te tonu o lo a inga. Ma lo o langa. Wha whitai tele tau mā. Ono o Yesu. O o te talo i nei. Amen. I liu o tafa mai te talo mo te tangata lana. Turn and pray for that individual. Te talo ai. A whai mna o mia wha malo longa. Talo mo wha malo longa. Oh, hallelujah. Si elo leo mai talo mo te tangata lana ni taia. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
Almighty God, we worship you. Glory. We give you all the glory and the honor. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the power of heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ola mātou tapo inga le nā li nei tai au. O vivi inga pespesenga mai o mātou loto, talo talonga. Le li ia whai lea ma whamanianga I lo ina ngalo le nei tai au. O le titalo whamanuia o tangata, whamanuia o nuku, whamanuia I ainga taitasi, whamanuia o ngāli, tama mateni talavou se o mātou whanawiti. Ia whapenana sausawina I mātou le toto le tamai mamoe. Lima taitaina I mātou tūsa malou fina ngalo alofa mo I mātou taitotasi. E lo wanga le lei le atua I lunga nei whapotitonga. A mātou taape, mātou te o, ma te o ma le fia. Mātou te o ma le pesa I o mātou utu. Mātou te o ma le alanga le manu malo. Mātou te o ma le mautino wa whasao lo taina I mātou. Mātou te o ma le atua mefi poseta. O le atua whamangalo. O le atua whamautu. O le atua na te au maia. O le atua na te wha oli olina le wha moe moe o le ai. O le atua na te toina le mea le lei I o tonu o mātou loto e sui ai le mea ino sia ma le mea mātanga a o le atua whae ea ma le atua wha mamatu. Tai au le nei la mātou o mātou tau tau lou le lei ma mātou whailo atu lou mātanga o fie I se tasi o lo whapena o na nono tia I ngā luenga le pō I sā ma le pō niu. Whaftai tele a nganga pa ia le nei tai au le ngā luenga mai e ana e whaia. Ia tu mau atu le vi inga ia o Yesu. Ono ta mau mātou wala au I nei. Ala langa I whanau o le atua. Whamanuia tele le atua ia o le tai au. Au. Swapo